iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunzi ba BBC gahuza miryango, mbekaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 3 ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu nyungu z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Rwanda ubuke bw'amazi n'amashanyarazi bwongeye kugaragazwa nk'inzitizi ikomeye mu iterambere ry'igihugu. Batamazi arahari rwose ahagije na abundance, ariko ikibazo kiri muri distribution. Jewe ntabwo mbyumva ko abantu bashobora kumara ukwezi amezi abiri badafite amazi bikoreye ibijerekane. Naho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ihuriro riyobowe na Joseph Kabila Sovolo Kongo ryatangaje icyo risaba mbere yo kwemera ibiganiro by'igihugu bizayoborwa na President Felix Tshisekedi. Ese ni ibihe turaza kubyumva mu yandi makuru? Mu mikino muri FIFA bikomeje kuyoberana, ubu noneho Gianni Infantino arasabwe kwegura. Tubafitiye n'amakuru ya Sekafa, ntimucikwe. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru hagarariwe na Chansar Abimana. Mbere gutangira amakuru twabategure kuri umugoroba ku buryo burambuye, Prime ndi kumagenge dutegura amakuru hagezweho hirya no hino. Abategetsi b'Uburusiya bavuga yuko drone ya Ukraine yishe abantu nibura 7 ku nkengera z'ikiyaga cirabura mu ntara ya Krasnodar. Abishwe barimwo abana batatu. Umukuru w'iyo ntara yavuze yuko abandi bantu hafi 40 bakomeretse mu gitero aho abantu bafatira akayaga ku nkengera z'ikiyaga. Yavuze yuko cari gitero kigambiriye abanyagihugu basanzwe. Ukraine ntaco irabivuga ko. Hagati aho abategetsi ba Ukraine nabo bavuga yuko igitero cy'Uburusiya kuri station y'ibitoro mu ntara ya Dnipropetrovsk cishe abantu batatu barimwo umwana. Uwutwara iyo ntara avuga yuko ahagemwe kandi ububiko bw'ivyo kurya. Amahinguriro abiri akora imodoka muri Rumania yabaye arahagarika vy'igihe gito ibikorwa vyayo kubera ikibazo c'umuyaga nkuba muri ico gihugu giturutse ku bushuhe bw'umurengera n'uruzuba, aho uruzi Danube ubu rurimwo urugero rwa mbere ruto rw'amazi mu myaka 40. Umushikiranganje wa mbere muri ico gihugu yavuze yuko iyo ngingo ya Ford na Dacia ifiswe na Renault yafashwe ku gushaka kwazo. Hagati aho gisirikare muri ico gihugu kibandanye gukebanura amazi y'ishami rimwe rya Danube riyatumbereza mu kimoteri kimwe ca nucleaire kigikora naho nyene ku rugero ruto. Ubu Rumania n'igihugu kibanyi ca Hongrie biguma vyongereza kugurira umuyaga nkuba hanze kandi uzimvye. Aya makuru mwumva na ya BBC. Abantu nibura 18 barimwo abasirikare 4 bivuga yuko bishwe mu bitero abantu bitwaje inkoho bagavye mu mihana yo mu ntara za Sokoto na Zamfara mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Nigeria ikomeje guhangana n'inyuruzwa ry'abantu mu buraruko hamwe n'imigwi igwana yitira idini rya Islam mu buraruko bushira ubuseruko. Nubwo leta ivuga yuko iri kwirashira ibintu mu buryo, abantu bakomeje kubaho mu bwoba. Ni inkuru ya Chris Ewokor mu bamwijwe rya Juventine Muragisha Maria. Muri leta ya Zamfara abaturage bavuga ko abateye bagabye mu kivunge igitero ku birindiro by'ingabo biherereye Kaswadaji mbere yo gushimuta abaturage barenga 100 maze bahungira mu ishyamba. Nyuma ariko abo bitwaje imbunda barekuye abagore bari bashimuse. Biravugwa ko kugeza ubu bagifite abagabo barenga 52. Muri leta abaturanye ya Sokoto bivugwa ko bagabye igitero bamaze amasaha menshi bava ku nzu bajya ku yindi, bica abasivili, biba amatungo kandi ngo banatwitse inzimwe. Mu bishwe harimo abahungu na so babyara, bivugwa ko batwikiwe mu nzu bari bihishemo. Abatanga buhamya bavuga kandi ko hari n'abagore 2 bashimuswe. Kugeza ubu ariko ubuyobozi ntiburavuga uko byagenze. Ishiramwe ry'umupira w'amaguru ry'Ubwongereza ryimirije kuba urwego rwa vuba ruhevye gushigikira umugambi wa Gianni Infantino wo gusubira kwitoza gutwara FIFA. Amashira hamwe yo muri Wales canke Pays de Galles na Finlande yo aje yaramaze kubikora. Narwo urwego rwa bure rujejwe umupira w'amaguru UEFA rwo rukaba rushaka gushingishiriza urubanza Infantino. Uwo mugabo ari ku gitsure kinini kubera umugambi wiwe wahebwe wo
wo kugurisha imitahe kubikorera ivyabo mu gikombe c'isi n'ayandi mahiganwa akomeye. Ikinyamakuru New York Times kivuga yuko ariko ararondera yuko President Trump amashigikira, ariko ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire bwahakanye ibivuga yuko Infantino bitegekanijwe yuko abonana Mark Rubio. Latifa. Urakoze cyane Prime. Dusangiye amakuru twabateguriye kuri umugoroba ku buryo burambuye. Mu Rwanda ubuke bw'amazi n'amashanyarazi bwongeye kugaragazwa nk'inzitizi ikomeye mu iterambere ry'inganda mu gihugu. Ibi ni byagaragajwe ubw'inteko rusange ya Sena yagezwagaho ibisubizo byashyikirijwe Minisitiri w'Intebe. Kuri iki kibazo havuzwe ibibazo by'imicungire mibi y'amazi aho yangiza ibintu mu gihe cy'imvura naho mu gihe cy'izuba akabura burundu. Hagaragajwe kandi inganda zishyirwa ahantu zegereye cyane abaturage ndetse n'izubakwa hatabanje gukora inyigo zazo. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ibibazo bigaragara mu rwego rw'inganda byari byababajijwe Minisitiri w'Intebe, byashubijwe na ba Minisitiri b'Inganda ndetse n'uw'ibikorwa remezo. Harimo icy'umubare munini w'ibyanya byinshi cyane byateganyirijwe inganda ndetse hamwe na hamwe zigateganywa hagati y'ingo zituwe. Senateri Charles Murigande akibaza niba bikenewe ko habaho umubare munini w'inganda. U Rwanda kubera ari rutoya, aho wakorera ibintu byose byagezwa mu Rwanda rwose. Ushobora kuvuga uti i Rwamagana twari twaravuze ko tuhashyira inganda za electronics, ariko ukavuga uti nyuma y'imyaka 5 tuhashyize n'ikindi cyanya kijyamo inganda za construction, ariko mu buryo buri planifiye, aho kugira ngo tugire ibyanya byinshi biri aho ugenda ushyiramo akantu ushyiramo akandi. Uretse kuba zatwara ubutaka bwari gushyirwaho ibindi bikorwa nk'ubuhinzi, abasenateri bari bagaragaje ko hari aho zabangamira n'ubuzima bw'abantu. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Kajangwe avuga kuri iki kibazo. Kuba dufite ibyanya byahariye inganda 30 mu mugo umwe wa Kigali ni byinshi, amikoro atangira gutatana. So icyo twabasabye buri karere nuko kihitiramo nibura icyanya cy'inganda kimwe, uretse Kigali aho course kubera ari umwuga munini tugakora physical plans nibura zagaragaza aho ibikorwa remezo byajya, uko zoning yakorwa, izo industries zikeneye gukorwa zikabasha kubona aho zajya. Ikibazo cy'amazi nacyo kiri mu byagaragajwe ko kizitira iterambere ry'inganda, ngo hari zitabona amazi ahagije kandi amazi agera kuri 31% yangirikira mu mayira. Ikindi nuko imicungire y'ibikorwa by'amazi ikigaragaramo ibibazo bikomeye nk'uko byavuzwe na Senateri Uwizeyimana Evode. Bata amazi arahari rwose ahagije na abundance, ariko ikibazo kiri muri distribution. Jewe ntabwo mbyumva ko abantu bashobora kumara ukwezi amezi 2 badafite amazi bikoreye ibijerekani. Mudusobanurira ikibazo gihari gituma hariho season y'amazi menshi na season yo kugira ngo amazi ntayo. Ibisobanuro baduha bigahora ari ukuvuga ngo wasake ngo urabona ni mu mpeshyi ngo amazi yarakamye, mwari mubeze ko impeshyi zaza. Asubiza iki kibazo, Minisitiri w'ibikorwa remezo Damien Murwanashyaka yavuze ko hari imishinga myinshi y'amazi izafasha mu gukemura ubuke bwayo mu nganda, gusa ngo hazaniyambazwa ikoranabuhanga mu micungire y'amazi bitewe na tekinoloji iba yakoreshwa mu gukora amazi, ku buryo iyo amazi yo mu migezi agabanutse usanga ingano y'amazi agera ku ruganda kugira ngo asukurwe aba yagabanutse. Ariko turimo turabishakira uburyo buri tekinike bwo gukemura icyo kibazo, ku buryo numva rwose nka guverinoma ntabwo twishimiye gukomeza gutanga amazi adahagije ku baturage. Muri rusange, inteko rusange ya Sena yasabye guverinoma guteganya uburyo bwo gutangaza amakuru y'ibyo ikora, abaturage bagasobanurirwa imishinga iriho aho gutekereza ko nta gikorwa mu gihe hari imishinga myinshi. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangije gahunda ihoraho isaba bamwe mu basaba viza z'ubucuruzi n'iz'ubukerarugendo baturuka mu bihugu 50 harimo na 30 byo muri Afurika gutanga ingwate ishobora kugera ku madolari ya Amerika 20,020. Iyo ngwate izajya isubizwa ubahirije amategeko agenga viza. Leta ya Amerika ivuga ko iyi gahunda igamije kugabanya umubare w'abarenza igihe bemerewe kuguma muri icyo gihugu nyuma yo guhabwa viza. Ariko abanenga iki cyemezo bavuga ko gishobora kubangamira no guca intege abantu bafite impamvu zemewe zo kujya muri Amerika, cyane cyane abagenzi b'ubukerarugendo n'abajyayo mu bucuruzi. N'inkuru ya Chansar Abimana.
Abarundi bafite pasiporo zisanzwe bari mu banyagihugu b'ibihugu 30 byo muri Afrika bashobora gusabwa gutanga ingwati ishika ku madolari y'abanyamerika 200,000 imbere yo guhabwa visa yo kuja gukora urudandazwa canke yo kuja gutembera muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mugambi mushasha watangwe gukurikizwa uyu munsi itariki ya 3 kwezi k'umunani uje ushimangira umugambi wo gutanga ingwate kuri visa wari watangujwe nk'igeragezwa mu mwaka wa 2025. Hakurikijwe umugambi abakozi ba ambasade za Amerika barashobora gusaba bamwe mu basaba visa gutanga ingwate y'amadolari 10,000, 15 canke 20 nk'icemeza ko bazokubahiriza amategeko agenga abinjira n'abasohoka muri Amerika. Iyi ngwate irasubizwa iyo wayitanze avuye muri Amerika atarengeje ikiringo visa yiwe murekurira, ariko yarenze kuri ico gihe canke agahunyanga amategeko y'abinjira n'abasohoka muri Amerika, ayo mafaranga yose arashobora kudasubizwa. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko iyo ngingo igamije kugabanya abantu barenze igihe bemerewe kuguma muri ico gihugu, buvuga ko umugambi w'igeragezwa werekanye ko gusaba ingwati vyatumye abantu benshi bubahiriza amategeko y'ico gihugu. Ariko rero abahinga mu bijanye n'abinjira n'abasohoka hamwe n'abaserukira urwego rw'ubukerarugendo bavuga ko ayo mafaranga ari menshi kandi ashobora gutuma ingendo zidashoboka ku bantu benshi cyane cyane bava mu bihugu bikenye. Baburira kandi ko uwo mugambi ushobora kugabanya ingenzi ziva mu mahanga no kugira ingaruka ku bucuruzi bwo muri Amerika bushingiye ku bashitsi bava mu bindi bihugu. Uretse Burundi, muri aka karere uwo mugambi uzokora ku bafise pasiporo zisanzwe zo muri Tanzania na Uganda hamwe n'abanyagihugu b'ibindi bihugu 27 vyo muri Afrika. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro riyobowe na Joseph Kabila, Sovolo Kongo ryatangaje icyo risaba mbere yo kwemera ibiganiro by'ibihugu bizayoborwa na Perezida Felix Tshisekedi. Mu itangazo ryasohotse kwa gatandatu, iri huriro rivuga ko rishyigikiye igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu ariko risaba ko habanza kubahirizwa ibisabwa 7 kugira ngo ibyo biganiro biza bifite icyizere kandi byizerwe n'impande zose. Mu gushaka kurushaho gusobanukirwa icyo iri huriro risaba, mu kanya gashize navuganye ku murongo wa telefone na Moise Nyarugabo, umuhuzabikorwa wa Sovolo Kongo, ihuriro riyobowe na Joseph Kabila. Ntangira mubaza ibyo basaba mu magambo make. Ni ibintu 7 bisabwa kandi bidakozwe ibyo biganiro ntacyo biba bimaze. Cyambere ni ukuvuga ngo ibyo biganiro bitegurwe, bihamagazwe kandi bihagarikirwe n'umuhuza udafite aho abogamiye kandi ufite ubwigenge buhagije kugira ngo ayobore ibiganiro neza. Nari mukomoje ko mwifuza ko byayoborwa n'umuhuza udafite aho abogamiye. Ku ruhande rwanyu murifuza nkande? Ntawe twatanze, nta zina twatanze. Icyo twavuze nuko agomba kuba umuhuza udafite aho abogamiye kandi twese twumvikanyeho. Ariko twebwe bari abantu bahagarariye amadini, idini rya Gatolika n'abari abandi aba Protestant SS na Senko babihawe, twe nta kibazo twabigiraho babiyobora. Icya kabiri nuko ibyo biganiro bigomba gukorerwa mu kindi gihugu kitari Kongo, aho abatumirwa bose bashobora kuba bafite umutekano uhagije, bagashobora no kuvuga ibyo batekereza badatinya ko bari bwishwe, ko bari bufungwe, ko bari bugirirwe nabi. Mushingira kuki muvuga ko mwifuza ko byabera mu kindi gihugu abaturage bakagira ubwisanzure bumva ko nta kibi gishobora kuba cyababaho? Dushingira ku mpamvu yuko Kinshasa nta bwisanzure benshi muri twe bagira, nta n'uwajyayo. None se ko abenshi bavuye Kinshasa bahunze baraye bari bwicwe cyangwa bari bufungwe, bajayo mu biganiro gute? Kandi icyo tuzi nuko banavuze ngo bibere hano Goma turi, Tshisekedi nawe ntiyakwisanzura kandi nawe ntiyakwemera kuza. Niyo mpamvu twe tuvuga ngo ibiganiro bizabere mu gihugu kindi kitari Kongo, icyo gihugu cyo cyatanga umutekano w'abatumirwa bose cyo kimwe. Icya gatatu nuko ibyo biganiro bigomba guhuza abantu bose bafite uruhare mu matati cyangwa ahari cyangwa se mu ntambara ihari, nta uhejwe. Kuko ibyo twumva ngo warashaka kubikorana n'inshuti ze, ntitwumva impamvu kuvugana n'inshuti ze, kuvugana n'abo bavuga rumwe bigomba gutuma isi yose ibura ibitotsi. Ijambo rya kane nuko ibyo biganiro bigomba kugira uburenganzira byo kuganira ku bibazo byose. Abatumirwa bagomba kugira uburenganzira bwo kuganira ku bibazo byose, nta na kibazo na kimwe gishyizwe ku ruhande. Ibibazo Kongo ifite bikaganirwa, nta jambo na rimwe rishyizwe ku ruhande. Ijambo rya gatanu nuko ibivuye muri ibyo biganiro, ibyo abatumirwa bazumvikanaho bigomba kuba bifite imbaraga, ibyo bita mu Gifaransa souveraineté, zo gushyirwa mu bikorwa kandi bikubahirizwa na bose. Ijambo rya gatandatu
ni uko hari ibintu leta ya Kongo igomba gukora mbere y'ibyo biganiro kugira ngo habe umwuka mwiza utuma ibiganiro bigenda neza. Hariho nko gufungura imfungwa, bari abantu bose biriya bihumbi biri muri prison kuko ari aba opposition cyangwa se bazira ibintu bimwe n'ibindi, abo bose bagomba kubanza bagafungurwa, cyane cyane imfungwa za politiki n'abazira ibitekerezo byabo cyangwa se uko Imana yabaremye. Hari abantu baciwe imanza zo gupfa, babaye condamné à mort. Ibyo bihano bigomba kubanza bigakurwaho. Cyanyuma ni ugushyiraho komite irimo abanyamahanga, irimo amahanga, irimo African Union cyangwa se Union Africaine, irimo na UN, abo abantu baserukira, kugira ngo bafashe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo abanyekongo bazaba baganiriye bazabumvikanyeho. Kuba Joseph Kabila yarakatiwe n'ubutabera bwa gisirikare bwa Kongo, kandi ikindi afatwa nk'uwahunze ubutabera, none ni gute asaba ibiganiro bya politiki kandi n'ubutabera bwa Kongo mushakisha? Ni ubutabera bubera, sinzi n'impamvu tukibwita ubutabera, muzashaka irindi zina. Nabo barabizi neza ko urwo rubanza ne baruciye uko bashaka, ariko barabizi ko nta kimenyetso na kimwe bagaragaje ibyo bamushinja yabikoze. Ibiganiro byo tuzi neza ko bishobora kuba ariyo nzira yonyine wenda yohagarika intambara igatanga n'amahoro. Niyo mpamvu ibi bihe byose duhora tuvuga ko ibiganiro ari ngombwa. Uwo yari Moise Nyarugabo, umuhuzabikorwa wa Sovolo Kongo, ihuriro riyobowe na Joseph Kabila. Twabibutsa kandi ko mushobora kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube Live BBC News Gahuza. Dukomereje mu Rwanda, ese wowe wumva nk'umusore watera ivi cyangwa wowe nk'umukobwa wumva watererwa ivi atemeye? Ese wowe wumva umusore ugiye kuguterera ivi aramutse atabyemeye, byaba impamvu yo gutandukana nawe? Ibi kimwe n'ibindi ni ibibazo umuntu yakwibaza ku muhango uharawe wo gutera ivi wiganje cyane mu bakiri bato, aho ugenda witabirwa cyane mu bitegura kurushinga. Jean Claude Mwambutse yaganiriye na bamwe mu baturage, hadutegurira inkuru ku buryo burambuye. Umuhango wo gutera ivi kuri benshi mu rubyiruko, uyu ni uwa ngombwa mu rugendo rwerekeza ku mubano w'umusore n'inkumi bashaka gushinga urugo. Ni umuhango utaramara igihe kinini mu Rwanda, ariko ushyigikiwe na benshi mu rubyiruko. Ni umuhango ukorwa umusore apfukamye imbere y'umukobwa mbere yo kumwambika impeta no kumusaba ko bazabana. Ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Unega n'umukobwa yaca bugufi agatera ivi, nabyo birashobora bakayimwambika agize gute ateye ivi. Byose ni ikimenyetso cyo kukwereka ko akubashye. Niba wenda yumva kuba yamwereka urukundo se cyangwa yamusaba uko kubana, yamuterera ivi kugira ngo abyumve neza, ni byiza. Uwo mugiye kubana aramutse yifuje ko wamuterera iryo vi, ngende umva urimutereye nta kintu byaba bitwara. Kibi ni uko yamupfukamira yamwisa Imana. Nubwo benshi mu rubyiruko bashyigikiye uyu muhango, hari na bamwe muri rwo bavuga ko gutera ivi atari byo bigaragaza urukundo. Sibomana Patrick ni umusore, ariko iby'ivi ntabikozwa. Ntabwo mbona impamvu najya gupfukamira umuntu. Ni umukristo, mbona umuntu napfukama mfukamiye Imana nyiramya ngira ibyo nyisaba, cyangwa se nkapfukama ari igihano nahawe, ari igihano napfukama. Aho ngo umukobwa ngo ndagupfukamira, ntabwo ndagupfukamira kubera ko ngomba gupfukamira Imana yonyine. Nabanza nkamubaza ntese urashaka kujya mu mwanya w'Imana? Yambwira ngo hoya, nimba ari oya rero singomba kugupfukamira. Hari ababona ibikorwa ari agahararo ndetse no kwigana ibyakozwe n'abandi, gusa abandi bo bakavuga ko ntacyo byaba bitwaye mu gihe ubikoreye uzaba umugore wawe. Isa Ibrahim ni umusaza utarateye ivi, ariko utanabona ikibazo mu bikorwa. Nimba hari ikintu cyiza kibaho ni ukuba wishimiye umuntu ukanamwereka ko mwishimiye. Nimba mutangiye rero noneho umuha geste z'uko unamwubashye, gutera ivi nta muco byangiza, nta kibazo cyabyo. Yewe si no kuvuga ngo uramusenze, kuvuga gupfukamira Imana bitandukanye no gutera ivi rimwe no gupfukamira Imana ni ibintu bihabanye cyane. Ahubwo se utubashye umugore wawe nta n'ikintu utamukorera burya. Mu minsi ishize umuyobozi w'idini uzwi cyane yumvikanye anenga bikomeye abitabira uyu mugenzo.
Paul Gitwaza w'itorero Zion Temple yavuze ko nta musore ukwiye gupfukamira inkumi ndetse yemeza ko uyu mugenzo ushobora kuba ugira uruhare mu isenyuka ry'imiryango. Ugaterera umukobwa ivi, Bibiri iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. Umuhungu naje guterera ivi menya kusenye, uzahita umubwira ati no winterera ivi si Imana, uzabyange. Iyo si n'imico y'ikinyarwanda mwayanduye he? Kimwigana ibyo mureba mu banyamerika bakora, kimurevye abanyabarayi bakora, bose n'abadivorce kubera ibyo byo gutera ivi, kuko si Imana iyoboye urwo rugo ruyobowe n'ikidayimoni cyuwo bapfukamiye. Ababuranira umuco bavuga ko gutera ivi bidakwiye ndetse ko byari bikwiye no gucika. Jerry Mugwiza ni umubyeyi ukunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga rimwe na rimwe atanga inama zirebana n'umuryango. Gupfukamira umugore ntabwo ari iby'u Rwanda, ndetse n'umugore gupfukamira umugabo ntabwo ari iby'u Rwanda. Mubahane, mukundane, mugirane urukundo ruhora rufite igisobanuro cy'igitumye mugiye kubana, gitumye musabanya urwo rukundo. Ko niko nabwira umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye, nta wundi muntu wemerewe guha icyubahiro kigenewe Imana. Ni cya kindi kizagenda kikagera no mu rugo rw'abantu bamaze kubana, ugasanga umugabo yabaye inganzwa. Uko bigaragara uyu mugenzo usa n'uwatijwe umurindi n'umwaduko wa internet ndetse n'imbuga nkoranyambaga, ugasanga umusore arakora iyo bwabaga ngo akore ibyo mugenzi we atashoboye gukora, ari nako aharanira kubigeza ku bantu benshi. Muri iyi si y'ikoranabuhanga bishobora kutazorohera abanenga uyu mugenzo bifuza ko wazageraho ugacika burundu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Dukomereje muri Zambia, Afrika niwo mugabane ufite umubare w'urubyiruko yongera ku muvuduko uruta ahandi ku isi, ariko nubwo bimeze bityo ibihugu byinshi biracyahanganye n'ikibazo cyo guhindura uwo mubare munini w'urubyiruko kikaroha amahirwe yo kubona imirimo y'iterambere n'uruhare rusesuye mu miyoborere. Umunyamakuru wa BBC Dingdaba John Abuyoya yegeranye ikiganiro na Vice Perezida wa Zambia Mutare Nalmango baganira ku ruhare rw'abagore mu buyobozi, uruhare rw'urubyiruko mu miyoborere ndetse n'imbogamizi Afrika ihanganye nazo mu gutegura ejo hazaza h'urubyiruko rwayo. Ni inkuru ya John Abuyoya mumva mu ijwi rya Prime ndi ku Magenge. I have just been me. Je nagumye ndije wenyene mu kibanza icari cyo cyose nagiyemo, harimo no kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi ubu. Naraje ishaka gukora, abantu barabonye ko mfise ishaka. Reka tugwanishe ivyiyumviro, ivyo dutegekanya gukora n'ingene twobikora, atari uko ari umugabo gusa. Oya. Not because you are a man. No. While that's the case, Madam Vice President, ibyo naharivyaga madame, ibikenewe guhinduka na cyane ngo abagore baronke uruhara runini gusumba, bitegerezwa gukorwa n'abafise ikibanza gikomeye nk'uko kwawe uri cegera cy'umukuru w'igihugu, igiti kiza ubugira kabiri mu bikomeye mu gihugu. Uri gukora iki ngo abakobwa n'abagore baronke ikibanza kiruta ico bafise gushika ubu mu gutunganya igihugu ciza gusumba no mu gufata ingingo? I don't think this should even. Ubwa mbere hose nibaza ko ikari ikibazo cy'umuntu umwe yicaye mu biro runaka, aho mbere asanzwe arengewe akikijwe n'abagabo. Nizera ko wumva ico mvuze. Kwicara ngaha nk'icegera cy'umukuru w'igihugu nitezwe kugira ijambo rikomeye, ariko uravugira ahantu higanje abagabo. Men in your committee. So would you say then ushatse kuvuga ko bikugora gufata decisions? Ivyemezo iryo jambo ntirizogirwa n'umuntu umwe, icegera cy'umukuru w'igihugu. Sinshaka kumvikana nk'ubibona nabi, ni kibanza ciza cyane, urashobora kugira ijambo, ariko inshingano ntizitomoye na gato, ku buryo icegera cy'umukuru w'igihugu nawe afise ibitamworohera. Si ububasha buri ngaho aho ushobora kuvuga iki canke kiriya. All powerful that you can just say this and that. Human Rights Watch, for example, reports that kimwe mu byo nk'ikiri hamwe Human Rights Watch rivuga nuko hageze ku ruhara rw'abagore mu by'igihugu, intambamye nyamukuru ari uko batagira uburyo. Niki muri ko murakora ngo ibyo bihinduke, ikibanza c'abakiri bato n'abagore kironka ingufu? Decision making is organic. Wow, the poverty. Nibaza ko uvuze ikibazo cy'ubukene. Muri rusange iyi leta ikora byinshi mu gushigikira imibereho, ariko ivyo bitandukanye no gushigikira ugutera imbere muri politiki, kuko ikiguzi cy'urugendo muri politike ntaho gihwaniye n'ibibazo vyo mu ngo. Mu bibazo vy'ingo iyi leta irakora ibishoboka vyose. On the household issue, this government is doing everything possible. A lot of young people on the continent
abatari bake mu rwaruka ngaha muri Afrika barihereza amabarabara mu myiyerekano baguma babwirwa n'abategetsi nk'uko kwawe ko Afrika ifise ubutunzi kama bwinshi cyane ariko bakabona ko umurindi w'ingene hari ico bubamarira ari muto cyane bakabona yuko mu batererana kuko leta za Afrika zitererana urwaruka rwazo. Why are African governments letting their young people down? Dukoresha inzira zitari izo nibahaguruke bakora ikintu ciza aho kuja kumenagura amaduka. Ico zikimenyetso c'akababaro kabo. Oya kuri jewe vyerekana ko bagifise ingendo y'ubwana. Reka tubageze bimwe mu bizabikuye mu kinamico urunana yo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye. Alo, muraho papa? Uraho neza mwana wanjye? Yego. Nta mahoro se, niko ye. Nizere ko uhamagaye ushaka kungezaho inkuru nziza mwana wa. Inkuru nziza yihe se? Naringize ngo umpamagaye ushaka kungezaho iby'ubukwe na wa muhungu Chris. Oya papa, ahubwo ngo uhamagaye nshaka kubagezaho ikibazo. Ikibazo? Ni 12:45 kuri BBC. Dukomereje mu makuru y'imikino twateguriwe na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mbere mu mikino ya Sekafa Kagame Cup ubu yinjiye muri kimwe cya kabiri ariko tubanze kuwa gatandatu. Byari ibyishimo bikomeye ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ikipe ikunzwe cyane mu gihugu ubwo yatitizaga umujyi nyuma yo gutsinda El Hilal ya Sudani igitego kimwe ku busa, isoza imikino yayo iyoboye itsinda n'amanota 9 mu gihe El Hilal yabaye iya kabiri n'amanota 6. Nyuma y'umukino umutoza wa Rayon Sport Francis Yaringingo Bita Mbaya yavuze ko ikipe ye nubwo ari nshya igenda ikurira mu irushanwa. Ni match itari yoroshe kuko ni match twariko tugwanira umwanya wa mbere na ekipe ya Al Hilal. Nkuko mubizi Al Hilal ni ekipe ikomeye cyane, ni ekipe ifite experience, ni ekipe ifite ubushobozi burenze, ariko ni match twiteguriye neza kuko mwabonye ingene twashoboye kugira plan yacu irafunctiona. Dushobora kwibona mu intsinzi dusohoka turaba mbere muri groupe. Nyuma y'akaruhuko k'iminsi 2 ejo nibwo hazakinwa imikino ya kimwe cya kabiri. Iyi kipe izwi kandi nka Gikundiro izahura na Jamus FC yo mu gihugu cya Sudani y'Epfo ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Naho El Hilal yo muri Sudani ikazahura na Gor Mahia yo muri Kenya, umukino nawo uzabera kuri Pele i Nyamirambo. Mu mupira w'amaguru kandi inkuru ikomeje kuvugwa cyane n'uruntu mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA rivuga ko ryiteguye kwandikira perezida wa FIFA Gianni Infantino rimenyesha ko ritakimushyigikiye gukomeza kuyobora FIFA. Ibi bije bikurikira umwanzuro we wo guhagarika umugambi wari ugamije kugurisha imigabane y'amarushanwa ya FIFA harimo n'igikombe cy'isi ku bashoramari bigenga. Uburyo Gianni Infantino ashobora kweguzwa ku mwanya w'umuyobozi wa FIFA hari bubiri bw'ingenzi bushobora gutuma ahagarika imirimo ye mu buryo bw'igitaraganya. Kwegura ko bushake ibi yabikora yeguye ku giti cye nk'uko byagenze ku wamubanjirije Sepp Blatter mu mwaka wa 2015. Gusa kugeza ubu Infantino nawe aracyafite abamushyigikiye, akaba ashobora kugundira uyu mwanya kugeza mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa gatatu umwaka utaha. Ubundi buryo bushoboka nuko yashyirwaho igitutu biturutse ku nteko nyobozi ya FIFA. Inteko nyobozi ya FIFA ifite ububasha bwo gutumiza inama y'igitaraganya kugira ngo imushyireho igitutu cyo kwegura. Kugira ngo iyi nama ibe ariko nuko abagize iyi nteko 19 kuri 37 bayisaba mu buryo bw'inyandiko.
iyo uwo mubare w'amajwi 19 ubonetse inama igomba kuba mu gihe kitarenze ibyumweru 2 ariko kugeza ubu hari ugushidikanya kwinshi niba ayo majwi 19 ashobora kuboneka mu bagize inteko nyobozi. Ikindi kandi niyo iyi nama yaba ifite gusa ububasha bwo kumusaba kwegura, ariko Infantino afite uburenganzira bwo kubyanga nubwo byaba bimwongereye igitutu gikomeye mu rwego rwa politike y'umupira. Ayo niyo makuru y'imikino nabahitiyemo. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose. Amakuru y'imikino ntiyatuyeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga by'inyuma twari kumwe na David Kinyanjui. Aya makuru yarahagarariwe na Chansar Abimana.